Inzu z'abakuru b'ibihugu ni zimwe mu nyubako cyangwa se ingoro z'abaperezida abantu benshi bakunda kugirira amatsiko cyane ndetse no kwibazaho byinshi. Gusa izo nzu 8 ziherereye mu bihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, East African Community, aribyo Democratic Republic of the Congo, Kenya, Tanzania, Burundi, Somalia, South Sudan, Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Aha ni hamwe mu hantu h'ingenzi mu miyoborere n'ubuyobozi bw'igihugu dutuyemo, aho usanga kandi ari zimwe mu nyubako zifatirwamo ibyemezo bikomeye kandi by'ingirakamaro ku gihugu, ndetse hakaberamo n'inama zitandukanye zihuza abayobozi batandukanye b'amahanga. Hano buri ngoro ifite umwihariko wayo, amateka akomeye, imiterere ya buri nyubako ndetse n'uburyo bw'umutekano bihambaye. Izi nzu ntabwo ari ahantu hasanzwe nk'uko uri kubitekereza, ahubwo ni ahantu hihariye mu byerekeye ubuyobozi, umutekano n'imiyoborere y'igihugu. Ariko mu magambo hano natondetse neza ariko ntatandukiriye, nagiye nerekana izi nzu zifite amateka akomeye muri aka karere, uko ziri, ibikorerwamo, uburyo zikoreshwa, ndetse mbacangamo n'akantu k'amateka y'izi nzu zabo bakoreramo nk'ibiro by'abakuru b'ibihugu, ndetse n'ibindi byibazwaho cyane ku nzu zabo cyangwa se ingoro z'abakuru b'ibihugu. U Rwanda, by'umwihariko Village Urugwiro, ibiro bya perezida w'umukuru w'igihugu, Perezida Paul Kagame, benshi bibazaho kandi batangarira. Ifite amateka, umutekano n'ikoranabuhanga byihariye, nayo ikaba iri ku rutonde rw'izigomba gushirirwa amatsiko. Icyo usabwa hano we ni kimwe: reba iki cyegeranyo neza witonze kugeza ku musozo wacyo, kugira ngo usobanukirwe neza akantu ku kandi. Naho ngiye nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, nitwa Mfura Chris. Stay tuned. Ku mwanya wa 8, The Republic of Congo, DRC, ni igihugu giteretse ku butaka bufite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2,345,409 n'abaturage barenga miliyoni 112. Hano reka tugaruke ku ngoro ya perezida wa Congo yitwa Palais de la Nation. Naho ubwubatsi bw'iyi nyubako bwatangiye gushyirwa mu bikorwa ari mu mwaka w'1956, ikaba yarubatswe hashingiye ku gishushanyo mbonera cy'umwubatsi w'umuhanga w'Umubiligi witwa Marcel Lambrouchis, nyuma y'uko atsindiye irushanwa ryo kuyishushanya ari mu mwaka w'1951. Gusa ntabwo akiriho kuko yitabye Imana ari mu mwaka w'1986. Icyo gihe yari afite imyaka 68 gusa y'amavuko. Gusa imirimo yo kuyubaka yarangiye neza ari mu mwaka w'1960, nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibonye ubwigenge, ihita yihindura ingoro y'umukuru w'igihugu ako kanya. Gusa mbere yaho gato, nuko iyi nyubako mu mishinga yayo ya mbere yari yubakiwe kuba inzu y'umuyobozi, residence y'umugenzuzi mukuru w'Ababiligi muri Congo. Ikaba iherereye mu mujyi wa Kinshasa muri komine ya Gombe, ku nkombe z'uruzi rwa Congo. Ikaba yubatswe mu buryo bugezweho kandi bw'amateka, classical modernism. Gusa dusubiye ku tariki ya 30 Kamena mu mwaka w'1960, nibwo muri iyi nzu habereyemo umuhango ukomeye wo guha Congo ubwigenge ku mugaragaro. Muri uwo muhango niho Minisitiri w'Intebe wa mbere Patrice Emery Lumumba yagejeje ijambo rye ryamenyekanye cyane mu mateka ryamagana ubukoloni, abivugira imbere y'umwami Badion w'Ububiligi wari kumwe n'abayobozi ba Congo icyo gihe. Kuva mu mwaka wa 2001, iyi niyo nzu nkuru y'umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ariwe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gusa mbere y'uko ihabwa inshingano, yigeze gukoreshwa nk'icumbi ry'inteko nshinga amategeko y'igihugu mu bihe bitandukanye byashize. Iyi nyubako kandi iherereye mu mujyi w'ubucuruzi n'ubuyobozi, ikomeza kuba icyitegererezo cy'ubuyobozi n'iterambere ry'igihugu. Niho hafatirwamo ibyemezo bikomeye by'ubukungu, politiki n'ibikorwa by'umuco bifite ireme n'uruhare mu kubaka igihugu muri rusange. Naho iyi nyubako ya Palais de la Nation irindwa n'umutwe udasanzwe w'ingabo ushinzwe kurinda umukuru w'igihugu witwa Garde Républicaine cyangwa se GR. Uyu mutwe niwe ufite inshingano yihariye yo kurinda inyubako zose z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, umutekano wa perezida wa Repubulika ndetse n'umuryango we, hamwe n'abashyitsi b'imena b'igihugu. Uyu mutwe wa GR kandi ugizwe n'abasirikare b'abahanga kandi batoranyijwe neza, bafite imyitwarire n'imyitozo yo ku rwego rwo hejuru mu by'umutekano. Kuko umutekano w'iyi nyubako urakomeye cyane, kuko hanakoreshwamo ikoranabuhanga rigezweho. Ibi bikorwa kugira ngo ibikorwa byose by'igihugu n'ibyemezo by'umukuru w'igihugu bikorwe mu mutekano usesuye kandi mu buryo bwizewe cyane. Ku mwanya wa 7 dusanga Republic of Somalia n'abaturage bangana na miliyoni zirenga 19 z'abatuye igihugu cya Somalia. Kikaba igihugu gifite ubuso bungana na kilometero kare 637,657. Naho tugarutse ku nyubako y'umukuru w'igihugu cya Somalia yitwa Villa Somalia, ikaba ingoro ya perezida w'igihugu, iherereye mu mujyi mukuru wa Somalia witwa Mogadishu.
Iyi ngoro yubatswe hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri na kabiri kugeza mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu, ari mu gihe cy'ubukoloni bw'Abataliyani bakoronije igihugu cya Somalia. Ntari mu kwezi k'Ukwakira, ari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatandatu, nibwo yafunguye imiryango ku mugaragaro, yitwa Villa de Fasili. Iyi ikaba yarabaye inyubako y'icumbi y'abaguverineri b'ubukoloni bw'Abataliyani mu cyitwaga Somaliland y'Abataliyani. Iyi nzu ikaba ikorerwamo inama zirebana n'uko bakomeza kubungabunga ibikorwa by'umutekano w'imbere mu gihugu. Uyu munsi perezida wa Somalia yitwa Hassan Sheikh Mohamed watorewe kuyobora igihugu ari ku tariki ya 10 Nzeri umwaka wa 2012, ubwo yatorerwaga kuba perezida wa Somalia n'abadepite mu matora ya perezida. Nyuma yaho yongera nabwo kwegukana intsinzi mu matora yo muri Gicurasi umwaka wa 2022, bityo aba perezida wa Somalia ku nshuro ya kabiri, cyangwa se gutorerwa inshuro ebyiri mu bihe bitandukanye, nawe akaba akorera muri iyi nzu. Iyi ni inzu kandi ifatirwamo ibyemezo birebana n'uburyo bazamura ibikorwa by'umutekano no ku bibazo bya politiki, ubukungu muri rusange. Gusa hano abantu benshi bibaza uburyo Somalia ishobora gukemura ibibazo byayo bitewe n'uko yugarijwe n'intambara mu bice byayo bitandukanye by'igihugu, abantu bikabacanga. Ariko nanone nkwibutse ko ari igihugu gikomeje kwiyubaka mu buryo bwose bushoboka biciye mu myanzuro y'inama zitandukanye zifatirwa muri iyi nzu. Gusa ubuyobozi bw'igihugu bukoresha ikoranabuhanga, inama zitandukanye bagerageza gufata ibyemezo bifitiye akamaro abaturage ndetse n'igihugu muri rusange, ndetse bakifashisha n'inama z'abaturanyi babo, harimo n'iz'abaturage b'igihugu ndetse n'igihugu bwacyo, ariko gikomeza gushyiraho umutekano uhamye w'ibyo cyagezeho mu ngoro ya perezida w'igihugu mu buryo buhambaye. Ku mwanya wa gatandatu, Republic of South Sudan n'ubuso bungana na kilometero kare 644,329, kigaturwa na miliyoni 15 zirenga z'abaturage. Naho ingoro ya perezida bayita G1 State House yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2022, ihabwa ingengo y'imari mu kuyubaka ingana na miliyoni 300 y'amadolari y'Amerika, zishyira miliyari 1.5 y'amadolari y'Amerika. Iyi nzu ikaba iherereye mu murwa mukuru wa Sudani y'Epfo, Juba. Gusa Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge ndetse Juba yemezwa nk'umurwa mukuru w'icyo gihugu ariko tariki ya 9 Nyakanga muri 2011, ejo bundi, nyuma ya referendum yabaye mu kwezi kwa Mutarama uwo mwaka n'ubundi. Gusa mbere yaho iki gihugu cyagiye kirangwa n'intambara zagiye ziba mu myaka itandukanye itambutse, kuko habayeho intambara ya kabiri y'abaturage ba Sudan cyangwa Second Sudanese Civil War, cyane cyane ibera mu mujyi wa Juba nk'ahantu habereye imirwano ikomeye karundura. Ni intambara yatangiye mu mwaka wa 1983 irangira mu mwaka wa 2005, yari ikomeje amakimbirane ya kera ashingiye ku moko, umuco n'amakimbirane ya politiki hagati y'amajyaruguru n'amajyepfo ya Sudan. Iyo ntambara yarangiye habayeho amasezerano y'amahoro ya SPA mu mwaka wa 2005, ari nayo yaciriye inzira ubwigenge bwa Sudani y'Epfo ari muri 2011. Bivuze ngo Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge ejo bundi muri 2011. Gusa His Excellency Perezida Salva Kiir Mayardit w'iki gihugu yatorewe kuba perezida wa Sudani y'Epfo mu matora yabereye mu turere muri icyo gihugu hagati ya tariki 11 na 15 muri Mata 2010, nk'igice cy'amatora rusange ya Sudani. Ibyavuyemo byari intsinzi ya Salva Kiir wo mu ishyaka rya Sudan People's Liberation Movement SPLM, watsindiye ku majwi agera kuri 93 yose, nawe akorera muri iyi nzu. Iyi nzu ifite uruhare runini mu kubungabunga amahoro no guteza imbere ubumwe bw'igihugu, byabaye ku isonga mu kwimakaza ubumwe bw'amahoro. Abantu bibaza ku buryo iyi nzu ikomeza kugira ingaruka nziza ku bikorwa by'ubukungu n'imiyoborere myiza mu gihugu, ndetse n'ibyemezo bifatirwa muri iyi nzu bigira ingaruka nziza ku mibereho y'abaturage ba Sudani y'Epfo. Ikaba ari n'imwe mu nzu icungirwa umutekano mwinshi kurusha izindi mu gihugu cya South Sudan. Ku mwanya wa gatanu, United Republic of Tanzania, igihugu gifatwa nk'umutima wa demokarasi na diplomasi muri Afurika, kuko ni igihugu gifite ubuso bwa kilometero kari 947,303, igaturwa na miliyoni zirenga 70 z'abaturage. Inzu y'umukuru w'igihugu ya Tanzania yitwa Dar es Salaam State House, ikunze kwitwa Ikulu mu rurimi rw'Igiswahili, cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu mu Rwanda kuvuga. Yashinzwe bwa mbere na Sultan Majid bin Zayed w'i Zanzibar ari mu mwaka wa 1865. Icyo gihe yari yubatswe nka guest house, nk'inzu yakiriramo abashyitsi gusa y'umuryango wa cyami, mu rwego rwo guteza imbere Dar es Salaam nk'icyambu. Naho nyuma y'urupfu rwa Sultan Majid bin, umushinga w'inyubako waje guhagarara, maze Abadage bakomeza kuyikoreramo ari mu mwaka wa 1880, bawugira icyicaro cy'ubutegetsi bwa Tanganyika y'icyo gihe.
Iyi nyubako yakomeje kuba mu bihe bikomeye, aho yaje kwangizwa n'intambara ya mbere y'isi yose, kuko intambara ya mbere y'isi yose yarwanirwaga ku butaka bwa Tanzania y'ubu. Icyo gihe yitwaga Afurika y'Ubudage y'Iburasirazuba cyangwa se German East Africa. Byari bimwe mu bice by'ingenzi by'iyo ntambara hanze y'Uburayi. Nuko mu mwaka w'1922 Abongereza baje kuyisanura ndetse bayongeramo ibindi bice byinshi, maze itwara isura nziza ifite ubu ngubu. Ikaba yarabaye icyicaro cy'umutegetsi mukuru w'Abongereza, British Governor. Naho mu mwaka w'1960 Tanzania yari iri mu bihe bikomeye, kuko yageze ku bwigenge ari mu mwaka w'1961 nyuma y'ubukoloni bw'Abongereza. Kandi perezida wa mbere w'iki gihugu cya Tanzania ni Julius Nyerere, niwe watangiye kuyobora iki gihugu ari mu mwaka w'1962 nyuma y'uko iki gihugu cyari kibonye ubwigenge bwacyo. Noneho nyuma y'ubwigenge inyubako yahindutse ibiro bya perezida wa Tanzania, ikaba ifite uruvange rw'inyubako za Kiarabu n'iz'abakoloni ba kera muri za 1962. Iyi nzu y'ubutegetsi ya Tanzania ikaba iherereye mu mujyi wa Dar es Salaam, ni ingoro y'umukuru w'igihugu cya Tanzania kugeza ubu. Iyi ni imwe mu nzu zikomeye muri Afurika y'Uburasirazuba. Gusa Perezida Samia Suluhu Hassan watorewe kuyobora igihugu cya Tanzania mu mwaka w'2021 asimbuye wari perezida witabye Imana muri uwo mwaka, John Pombe Magufuli baba wa taifa, nawe akorera muri iyi nzu. Iyi nzu kandi ikoreramo ibikorwa by'ubuyobozi bw'igihugu, ndetse ni naho perezida akorera ibikorwa bye byinshi by'ubukungu n'ububanyi n'amahanga. Iyi nzu kandi ifite umutekano w'ikirenga, uburyo bw'umwihariko bwo gucunga umutekano w'ibikorwa by'inyubako bigenda neza kandi bigahinduka bitewe n'ibihe. Abantu benshi bibaza uburyo iyi nzu yabashije gutera imbere mu kubungabunga ibikorwa by'igihugu, bitewe n'uko abashinzwe kugenzura umutekano bemeza ko gukoresha uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga ati nibyo bituma iyi nyubako ibigeraho nta kabuza, yaba muri diplomasi na demokarasi mu gihugu hagati y'abaturage. Ku mwanya wa 4, Republic of Kenya n'ubuso bwa kilometero kari 580,367, igaturwa na miliyoni 53 zirengaho z'abaturage. Na izina ryumvikanyweho n'ubuyobozi bw'igihugu, bemeranya kwita izina ry'inzu y'umukuru w'igihugu State House Kenya, iherereye mu murwa mukuru Nairobi. Naho iyi nyubako yubatswe mu mwaka w'1907 kugira ngo ibe icyicaro cy'abaguverineri b'abakoloni b'Abongereza muri Afurika y'Uburasirazuba muri icyo gihe. Gusa nyuma yaje kuba inzu y'igihugu cya Kenya nyuma yo kubona ubwigenge mu 1963. Naho kugeza ubu Perezida William Samoei Arap Ruto watorewe kuba perezida w'igihugu muri 2022, akaba ari na perezida wa gatanu uyoboye iki gihugu cya Kenya, nyuma y'uko asimbuye wari perezida Uhuru Kenyatta, nawe akaba akorera muri iyi ngoro. Iyi nzu kandi ikorerwamo ibikorwa by'ingenzi by'ubukungu, ububanyi n'amahanga, ndetse ikaba ikomeye mu kwakira abayobozi bakuru b'ibihugu bitandukanye. Iki ni icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bwa Kenya, kandi hakorerwamo n'inama zitandukanye z'ibihugu byo muri Afurika ndetse n'ibindi bihugu byo ku isi. Nk'ahantu h'amateka hafite umwihariko wo kubyaza umusaruro ubufatanye bw'ubukungu, ku buryo benshi bibaza ku kamaro k'iyi nzu mu iterambere ry'igihugu. Mu bihe byihariye n'uburyo iki kibuga cy'ubuyobozi cyitwaye mu kugenzura ibikorwa by'ubukungu ndetse n'umutekano wo ku rwego rwo hejuru, bitanga ishusho iteye amatsiko ku buryo inzu ikomeza kuba isoko y'ubuyobozi bwiza. Ikaba inzu kandi icungirwa umutekano mu buryo buhambaye n'abasirikare ba Republican Guard bahawe imyitozo yo kwivuna umwanzi wese. Ku mwanya wa 3 dusangaho igihugu cya Republic of Burundi, igihugu dusangiye ururimi rumwe, nk'uko n'umuco ntawo wabitandukanyiriza, kuko twahoze turi bamwe twitwa Rwanda Burundi, ariko bagashaka buhake baraje baducamo ibice bakoresheje imbibi, ariko ibihugu byombi turacyari bamwe mu bisekuru no mu maraso. Igihugu cy'u Burundi gifite miliyoni 14 zirenga z'abaturage, n'ubuso bwa kilometero kari 27,834 bw'igihugu. Uburundi buruta mu buso ho gati igihugu cy'u Rwanda kilometero kari zigera ku 1,501. Naho ingoro ya perezida w'u Burundi yatangiye kubakwa muri 2015 ejo bundi, yumiza kwitwa Ntare Rushatsi House, ubwo yasozwaga cyangwa se yashyirwaga itafari rya nyuma, ariko tariki ya 27 Nzeri muri 2019. Ni nabwo Perezida Pierre Nkurunziza yatashye inyubako ku mugaragaro nk'inzu nshya ya perezida, iherereye mu mudugudu wa Gasenyi mu murenge wa Matimbuzi. Uko inzu yatangiye kubakwa nk'igikorwa cyo guteza imbere igihugu ndetse no kurangiza igihe kirekire perezida yari amaze nta biro by'umukuru w'igihugu afite mu buryo bwemewe n'amategeko. Gusa gushyira hanze izina ry'iyi nzu Ntare Rushatsi byari mu rwego rwo gushimira umusanzu w'umwami wa mbere w'u Burundi ndetse no gukomeza guha agaciro amateka n'ubuyobozi bw'ubwami bwe mu gihugu, ariwe Ntare Kivimira Savuyimba Semuganza Shamba Rushatsi Cambara Ntama. Ariko bamwe bamwita Ntare wa mbere, abandi bakamwita n'ubundi Ntare Rushatsi,
wabaye umwami wa mbere mu kinyejana cya 16. Akaba yarashinzwe na Umwami Rutovu Rushatsi. Akaba afite umwanya ukomeye mu bukoloni bw'u Burundi ndetse no mu iterambere ry'ubwami bw'u Burundi. Iyi nzu bivugwa ko ari impano Ubushinwa bwahaye u Burundi nk'ikimenyetso cy'ubufatanye n'ibihugu byombi. Ubushinwa bwatanze inkunga mu kubaka iyi nzu mu rwego rwo guteza imbere ibikorwa by'ubuyobozi no gukuraho kutagira ibiro by'umukuru w'igihugu ku bw'ubufatanye bwiza n'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko aya makuru tuyakesha ikinyamakuru cy'u Burundi cyitwa Burundi Travel, kuri iyi nyubako kuva aho itangiriye kubakwa kugeza ku musozo wayo, naho Ntare wa mbere Rushatsi ni umwami w'ingenzi mu mateka y'u Burundi kandi yanafashije guteza imbere igihugu mu buryo bw'imiyoborere ndetse n'imikorere y'ubwami. Rero kwita izina inzu y'ibiro by'umukuru w'igihugu Ntare Rushatsi House ni igikorwa kigaragaza icyubahiro n'ubukombe bw'ubwami bwe, kuko abaturage b'u Burundi barakibuka cyane uyu mwami nk'umuntu washyize hamwe agateza imbere ubuyobozi bw'igihugu kandi wanagize uruhare mu gushyiraho ubutegetsi bw'igihugu. Bityo akaba ari we wabiherewe agaciro n'icyubahiro kuri iyi nzu nk'ikimenyetso cyo guha agaciro amateka, umuco ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi nanone tubikesha Imbonerakure, akaba ari ishyirahamwe ry'urubyiruko rufitanye isano n'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi rizwi nk'urubyiruko rw'ishyirahamwe rya CNDD-FDD, ishyaka ry'intwari ya demokarasi y'ubwiyunge mu gihugu cy'u Burundi. Gusa iyi nzu iberamo ibikorwa by'ubuyobozi n'iterambere ry'igihugu. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye bakunda kwita General Neva nyiricubahiro w'igihugu cy'u Burundi watoreye kuyobora igihugu ari mu mwaka wa 2020, akoreye mu ngatu wari mugenzi we Pierre Nkurunziza wari umaze kwitaba Imana. Kugeza ubu akaba ari perezida w'igihugu cy'u Burundi, akaba nawe akorera muri inzu nkuru ya perezida w'igihugu. Gusa nanone Rushatsi bayitiriye izina ry'umudugudu mu Burundi, rikaba rishushanya umwihariko w'inzu n'imibereho ya politike mu gihugu cy'u Burundi. Gusa nanone Rushatsi bayitiriye izina ry'umudugudu mu Burundi, rikaba rishushanya umwihariko w'inzu n'imibereho ya politike mu gihugu cy'u Burundi. Ibibazo by'ubukungu n'imiyoborere bituma bibaza cyane kuri iyi nzu irinda neza ibikenewe, cyane cyane mu bikorwa by'umutekano hakoreshejwe ingabo zatoranyijwe, zatojwe bimwe byo ku rwego rwa mbere ndetse n'ikoranabuhanga rihambaye ryubakanywe n'iyi ngoro. Hano reka tuze ku mwanya wa kabiri ku gihugu cy'abaturanyi cya Republic of Uganda, ifite ubuso bungana na kilometero kari 241,138 n'abanya-Uganda barenga miliyoni 51 z'abaturage. Naho inzu y'umukuru w'igihugu cya Uganda yitwa State House Entebbe, inzu nyamukuru ya leta yubatswe mu mwaka wa 1925 mu gihe cy'uwitwa Sir Geoffrey Archer wari guverineri wa Entebbe, umurwa mukuru w'icyo gihe, kugira ngo ibicumbi rya guverineri wa Uganda. Gusa kugeza ubu Entebbe ntikiri umurwa mukuru wa Uganda. Umurwa mukuru uyu munsi ni Kampala, naho umuyobozi mukuru uyoboye igihugu cya Uganda akaba ari Perezida Yoweri Kaguta Museveni bakunda kwita Tibahurwa. Iyi nzu ikaba iberamo inama z'ubukungu n'ububanyi n'amahanga n'ibiganiro by'ingirakamaro. Abantu benshi bakomeza kwibaza uburyo iyi nyubako ikomeza kuba icyicaro gikuru cyo gukemura ibibazo by'umutekano ndetse no guhindura imikorere y'igihugu cyose mu buryo bwiza. Gusa inzu ya leta ya State House yavuguruwe mu kuyisubiramo ari mu Gushyingo muri 2004, birangira ari ku tariki ya 14 Ugushyingo muri 2007. Naho kuvugurura byanagiye mbere y'inama ya Commonwealth Summit. Gusa ku itariki yari yitezweho icyo gihe kizarangiriraho yari muri Kanama muri 2006, ariko habayeho gutinda gato kuko uwo mushinga wari munini cyane, waje gutwara arenga miliyoni 93 z'amadolari y'Amerika. Naho amasezerano y'inyubako y'intangiriro yari miliyoni 33 z'amadolari y'Amerika zirenga. Rero nyuma nibwo yaje kuba icyicaro gikuru cya leta ya Uganda. Gusa mbere yaho gato iyi nzu yari icyicaro gikuru cy'Abongereza mu gihe gito. Uganda iri mu gihe cy'ubukoloni ari mu mwaka wa 1940. Nyuma yaho yaje kuba icyicaro gikuru cy'umukuru w'igihugu wa Uganda, ndetse ibinzu perezida akoreramo nyuma yo kubona ubwigenge bw'igihugu cya Uganda ari mu mwaka wa 1962, kugeza ubwo wari perezida w'igihugu Apollo Milton Obote yaje kuyikoreramo. Kugeza ubu muri Uganda hari inzu nyamukuru za leta ikoreshwa na perezida cyane, ikaba ari State House iri Entebbe, ndetse n'umuyobozi wa nyuma w'inzu ya leta wa Uganda yari nyakubahwa Governor Walter Coates. Naho perezida wa mbere wa Uganda ikaba Kasa Edward Mutesa wa kabiri ari mu mwaka wa 1963. Rero ntiyakoresheje inzu ya leta nkaho yari atuye, kuko atari kubasha gutandukana n'ingo zitandukanye yari afite, harimo n'inkuru yari afite Imengo. Gusa uyu Milton Obote yafashe ubutegetsi ari mu mwaka wa 1966, ni nabwo yakoresheje inzu ya leta yitwaga Entebbe State House. Iyi nzu irinzwe neza
kandi hakaba hari uburyo bwo kurinda no guhagarika ibyakwibasira igihugu hakoreshejwe ingabo zifite ubumenyi bwihariye kandi batojwe byihariye kandi basobanukiwe umutekano. Usanga bazengurutse inyubako yose mu buryo bw'umutekano buhambaye, nabo bufatanye ku bibazo by'ubucuruzi no gutekereza inzira nshya y'iterambere. Byose bifitiye akamaro kanini kuri iyi nzu y'umukuru w'igihugu yitwa Entebbe State House iherereye mu gihugu cya Uganda. Ku mwanya wa mbere mu ngoro z'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba ni Republic of Rwanda cyangwa se Repubulika y'u Rwanda, igihugu gifite abaturage bangana na miliyoni 14 zirengaho z'abaturarwanda n'ubuso 26,338 bya kilometero kare. Kikaba igihugu kiri landlocked country cyangwa se igihugu kidakora ku nyanja, kikaba giherereye muri Afurika y'Uburasirazuba. Abandi bakavuga ko ari Afurika yo hagati kubera ko u Rwanda ruherereye muri ibyo bice byombi urebeye kuri mapu ya Afurika. Ni igihugu kizwiho kuba gifite imisozi myinshi kandi gikunze kwitwa igihugu cy'imisozi igihumbi cyangwa se Land of Thousand Hills kubera imisozi yacyo myinshi. Iyi village Urugwiro yubatswe mu gihe cyo hambere cya Perezida Juvenal Habyarimana. Hano reka mbasobanurire neza kugira ngo musobanukirwe. Ubundi hano ku ngoma ya Juvenal Habyarimana amaze guhirika ubutegetsi cyangwa se ateye coup d'etat wari Perezida Kayibanda ari mu mwaka w'1973. Habyarimana ibiro bye nka perezida byari biherereye i Kanombe we mu rugo. Gusa nyuma yaho haje kubakwa village Urugwiro ari mu mwaka w'1979 ku ngoma n'ubundi ya Juvenal Habyarimana mu buryo bwihariye kugira ngo yakire inama 6 y'abakuru b'ibihugu bya Franco-Africaine yabaye muri uwo mwaka n'ubundi. Naho nyuma y'urupfu rwa Habyarimana muri 1994 icyo gihe cyakomeje kwitwa village Urugwiro kuko hahise hahinduka ahantu ha perezida yakiriramo kenshi inama z'igihugu, imiryango ndetse n'inshuti z'igihugu. Gusa His Excellency Perezida Paul Kagame nyuma yo gusimbura wahoze ari Perezida Pasiteri Bizimungu weguye mu mwaka w'2000, Perezida Kagame yahise ayobora u Rwanda mu buryo bw'inzibacyuho. Naho mbere yaho gato ari mu mwaka w'1998 n'uw'1999 hari inama zagize uruhare mu gutegura inzira y'itegeko nshinga ryo mu mwaka wa 2003 ari nawo mwaka Perezida Paul Kagame yatorewemo binyuze mu matora y'abaturage. Akaba kandi ari we wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda mu ishyaka rya Rwanda Patriotic Front RPF Inkotanyi muri 1994 mu ngabo za RPA Inkotanyi. Uyu Perezida Kagame akaba yaratorewe kuyobora manda y'imyaka 7 icyo gihe ndetse atorerwa ku majwi 95% yose. Kandi Perezida Kagame akaba yarayoboye imirimo yo gusana ndetse no kuvugurura iyi village Urugwiro maze hongerwamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho uyu munsi byo gucungiraho umutekano w'inzu ndetse n'umukuru w'igihugu. Ibivugwa nuko hakoreshejwe ingengo y'imari y'amafaranga agera kuri miliyoni 24 z'amadolari y'Amerika kugira ngo isanurwe. Kugeza uyu munsi niyo akoreramo nk'ibiro by'umukuru w'igihugu. Gusa iyi village Urugwiro kandi ifite amateka menshi akomeye mu bya politiki y'u Rwanda kandi n'ahantu hakomeje kuba amateka mu gucunga ibikorwa by'iterambere ry'igihugu ndetse no gukemura ubukungu bw'igihugu. Iyo tuvuga ku nzu ya Perezida y'u Rwanda abantu benshi bibaza ku mutekano u Rwanda rukoresha kugira ngo iyi nzu ibashe kugumana umutekano ukomeye. Gusa ni kimwe mu bisobanuro byinshi bishimangira uburyo iyi nzu ikomeza kuba icyiciro gikuru cy'ubuyobozi. Abashinzwe umutekano kuri iyi nzu baba mu bice bitandukanye by'umutekano kugira ngo barinde inyubako uko bishoboka kose. Iyi nzu irindwa bidasanzwe n'abarinda umukuru w'igihugu bitwa Republican Guard RG bakunda kwita abajepe, aho usanga bahagaze, aho usanga bazengurutse uruzitiro rwayo ndetse n'imbere hayo bahawe imyitozo bya nyabyo. Naho amateka ya village Urugwiro yatumye abantu bibaza uburyo ingoro yakomeje kuba ikimenyetso cy'ubuyobozi bwiza cyane cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka wa 1994. Gusa nyuma y'ibihe bikomeye by'amateka byo kubohora igihugu, iyi village Urugwiro yakomeje kuba icyiciro cyiza gikomeye cy'inama zitandukanye gihuza abanyagihugu banyuranye. Uyu Perezida Kagame rero yakomeje gukora inama zitandukanye nabo bafatanyije kuyobora igihugu kugira ngo baganire icyateza imbere ubukungu bw'igihugu ndetse n'abaturage bageze ibihugu by'impande zombi baje gusura u Rwanda. Ndetse n'inama zikorerwa imbere mu gihugu zifasha mu gufata ibyemezo by'iterambere rirambye ry'ubuyobozi bwiza bw'abaturage budahwema guteza imbere igihugu. Iyi nzu kandi yagiye ifatirwamo imyanzuro igamije kurwanya ibibazo by'ubukungu, amakimbirane ndetse no gukomeza kwimakaza amahoro mu gihugu. Inama zimwe na zimwe zikomeye zagiye zibera muri iyi nyubako ifasha mu gufata ibyemezo bikomeye ku iterambere ry'igihugu. Zikaba inama zose ziyoborwa na His Excellency Perezida Paul Kagame, Perezida w'u Rwanda. Inzu z'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba zirindwa n'uburyo bukomeye bw'umutekano. Zikaba zifite abashinzwe gucunga umutekano b'abahanga, harimo abapolisi n'abasirikare bihariye bakoresha ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga
harimo ingendo z'umutekano zisesuye, uburinzi bw'imbere ndetse n'inyuma, bafite no gucunga umutekano wo ku rwego rwose. Kandi abarinda izi nzu baba bafite ubumenyi bwose bushoboka bwo kurwanya iterabwoba cyangwa se ibindi bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu. Izi ngoro zose zifashisha ikoranabuhanga riteye imbere cyane mu kubungabunga umutekano wazo, hamwe n'uburyo bw'umwihariko bwo gucunga ibikorwa by'iterambere ry'akarere, bikomeza gutuma abakuru b'ibihugu babasha gukorera hamwe kugira ngo barinde igihugu n'abaturage babo, ndetse no kubungabunga umutekano wo ku rwego rw'akarere ziherereyemo. Ngayo nguko, ese umaze kumva no gusobanukirwa neza ibigize izi ngoro, umutekano, uburinzi n'ikoranabuhanga, ndetse n'imyanzuro y'inama ifatirwa muri izi nyubako zitandukanye n'ibindi wumvise, utanze igitekerezo cye, gishyiraho hasi muri komenti. Mwakoze kubana natwe ndetse no kudutega amatwi, kandi niba mwakunze ibyo dukora mwibuka gukanda like, kandi mwibagirwa gukora subscribe. Naho ngewe wumvaga nitwa Mfura Chris. Sawa, murakoze, naho butaha.